Katamasa Monolith, Kabala Penlong, Takakasa Hill Autonomous Districts Council, Haka Jin Trelang, Pat Katana Tourism ke Sorkar Jula, Kebansa Sedang Notion, Haka Arpulai, Barang Ngikut, ke Arpsau Terik, Rempang, Menta Usnam, Hamau Plang Heritage Village, Senda Berkelau Kentang. Syuaban Penlong ketika Tamasa, ke Khasa Hill Autonomous Districts Council, Menta Kendai Terik, Kelapelaj Pajba ke Tim Song, Juga Tamasa Monolith, Haka juga por kelapelaj ru kali lejala penberai kata masa syakaleng kisnong khamtam handong ba shilong. Habakran siklat pathai khubor nakeleng deputy CM ke KCDC uba PNCM ulong baka jingthu penlong ka Monolith kalong ban peni ke jingrus pa kriti dustur ukhasi nadu ka ketin ka thelit karwai ka put ka tem ka bam ka de bat kiwi de ke jinglong tenrai ukhasi ban peni ya kanam hapo ke jela barha ka perthehi baro kawai. Mulai festival jungi ke bah Gunung Nama Jarap Sau. Kami opor ngelayo ya ke ban live ya ke kali nak bentar ke media campaign. Ke ban harum takasni ngelayo ban sedang nak bentar ban ya tu pai ba hagi sinong baper leng baga media campaign behel tu jungi nak bentar ni kah Monolith festival. Nah saya pisu tu hi baga dia festival kan compare kan jat ngelayo ya ke ban le abha ya ke heritage village dak jini telang bat ke tourism department baru ki ying jong ki himang ila ayo ban penbah nang taw ki entrance mila company tanat susu bat ka green room ru ngila adap ka museum ru ngila adap aga ba in showcase ki tiar tenrai ki jongi ling ba kanika museum ka bangin sedap te nga kumar ong pi kanika compare shibun bat ngila sinaru ka wi ka jing pertashnong ka bangin sapa haki rang ba shnong ba per jong ki shnong nang bahagi tenghong gi jongki kin pen berapa iba ya kan ya lempung jongi unyu trap ka bangi tip kum ka Monolith festival bad ya kan ya le se ki snong le se ki sapa officially shiki bakin ai ga jing pertapa iba haman laki dong gi kan toy nang bahaga arpulai terit terit jong new nai baro ki pai ba ki mi bani simbenta bal kan kan compare sibun menta indon bun ki items pada ka jing ka shat karwai ka siau ke Bamton Rai, la khadru ya ki katu kanina Garhills, bakin yo ban ya ki traditional jongki, bakum juru ya ki food items ki jongki. Kum juru ya ka Janji Health Council, la khad lang ya ki ru bakin yo ban abu hagi stol ki jongki, ya ki ding long tenrai jongki ki mar tenrai ki jongki. Haga inauguration ni community ba deputy chief minister ba Preston Tensong in one ban pli ya ka aga arpo arterik haka por khat arbaji bad haka last day chief minister Sri Konrad Sangma iyo ban penkot ya ke festival haka arpo arterik bad iba pol leng doru kumbu sembut kongsan haka ski penkot indon dengkat dingi ngi skam bagani ka festival ya ngina organize hapdeng ka hima bad ka tourism department kan long ke bacok tengi kerba di firu ki perlok ki media ban pathai lami ko bodi ki keleng kenang ba iba kintip ban kanika festival te ngidon ruang ni ba Alan Wells ngidon ni ba Desmond ibala juya simbenta kanika festival ngidon kini ki IM jungiru kongres wi balon haka festival ke ba mensua di ki IM jungi la singla ban perken maul ko iba perkin ke piang ban ngatai ban weng ya kajing khamya strok dei ngatai menta parking space kan khambiang namangila experience na ka first edition ya second edition te menta ngin khampen bun ki parking space nang bakat bawan kali kan buat ka exit road kamdei na ju kamdei na tu ko wi ka road ka ban mi cha ko strok mau plang bala dengan saya menta kan khampian ada betul exit road tang bandung nang nina mau plan tenre banyak sih dah nang biru dengan saya kan nyerap kita kan orang ye ya ki balik di wan ya kan lo budget kani nomor ba kababon kali abik ka tourism department ya tak jitu yang bat ka Meghalaya H Limited kababon le ase ka tourism bat ka Meghalaya H Limited kin kamtip khamba nomor gila ek di repairing ya ki traditional hot hunting bagum juru kila call tender na banta ka even management team even management manager
dengan try ke tourism kan kampip kamria ni nagalang ni council ngim dadon huge expenditure han kata kasulong tang ha jadi ka reception ban receive bigi CM bigi invitees bigi guest na bar ese kan de jingi kli ka jongi bar katu kan le se gi benta gi bangi di ben pelot nagalang ju council kan dalu bontan benta Ini kan siapa last edition yang menjaga munil festival iba adin bal agak tu festival ka yang ngedorbar dan kita ke jukno babsap. Kalau bodoh kan kita abale ek baba ada di kena don be boleh bodoh ke jisa apa saja jong sekretari begitu kuat. mele apia ji shisha le fikren bar ki festival nga try jika ko sul jingi ni kam cross ka bon ko nga try ki babon ki festival fi cross check either state government run festival or any organization nga try 2 3 4 crores Rijisha kam don ek ado ka sulong tangga we abale ek baba se don ni ki jimpun na ma dan yang jadi pakai expenditure ka syong aga tourism badaka megla age limited babon da ka kin penduduk makin Ini mentat lapan nang ta kadon ka ni bridge ka way ka indon ko wat nju ka green rooms kam nang indon swimming pool dengan kadon ka umna po la se ka syong tang pan pedi tenat ka ka bridge Benda alam yang apa jadi bukan ka publicity yang tang ko di social media atau control lang yun di untuk sebuah apa I'm not allowing you to film that. You're also part of the entire process kan jangan ni kan campaign mo. Dari arah layar besar. Inuman berkeringkan ya di Pak Ba, tentang marbi di penanggung skor, dari waktu turis juga ada lagi wajib buat hantam ya dan kena yang buat exam. Kalau berkeempat, ini tadi beri nama ini di Ibrahim untuk type lupa. hoy ni sutu e kata o brave fudi dalong dadi o festive season o gibrai festive seasons tenroi ka sulong ba ngim don dagwi part option nama ka jisya lamut ban launch ni festival by 2023 maybe October November December or whatever tenroi hadin bagla ya kenang baga tourism department baga megala age limited yung am nya happen bahai gini gi traditional hot nya happen la bahai gini ka space sang ni Tiadin bangil ayah imali ngin hapan kerja asya sinema jarap pusau. Dapoy jarap pusau ro kamdai basuk ban hab ban alot so katan dari event manager un hapan sna ki stall hangtei ban profession ka ban sai president bagin hapan sna ban receive ya ka president hangtei pak mau pulang. Te kandiat imban se ngi hapan ra hagani ka tari. Ndai ka jingmut jungi ka kamsil kalong clear. Bala kumno by October. Tadi bandar kani festival. De ngim nang batai marba kani menta ka sulong bangi continue no arfulai intention jungi. De ngim tip ka let's say ka fourth edition jong kamle festival haunu bunai kan long let's say nginape ka banong kon binian se baro. Ini kehima kasih kita pembahasan balik kita tentang we Katolik kemana. Menta marba umara ong epi ba ngim tan ka budget ka bahya ikan ni kamta ma sepenek daga tourism ngim parla ban alaunya baru kehima bagin don tersebut. Dari strolling in paid kasyong ka space katu three space nang don sing inaban ski ka fourth edition fifth edition inaban dan bon susu iki ikna kalau bisa select ini berapa kini kisa baru lupa ka sulang bangisim so kit hima ki ba kam let's say ki ba kam he ba kam don bon ki ngonong ki badon bahagi ni ka jinglong tan rai ki jong ki badon ka shot ka tatan ni supai ki hima ki ba kam irun kam dewa kata ru ki hima ki ba long willing ban sekamat itu ki hima ki ban long willing ban sekamat ya ban Yang kamret long betang jing syak untuk buat heritage village berkabang tu. Arjar kat ndriu ngilap versi pun dan kawan rak ya tu yo. Kolong hajar la betang ya ka hamak pun lagi pat yang mujab. Yang tu kadon kabam kadon khiyat khasi anything kebaru related mak culture yung. Di kadi ka display ka itnat pa ka ba pindapet lagi media itu gitu kibri gi banang ni bat kibri gi banabar ki ang festival syongkun ha te ngatrayem de at ang nadaw yung ka event na to ni ka culture jong ga diga ba itnan long kasulang bagi display tu ndre hangi ka jat ndre khasi tadapi ong he khasat ani pi ong put karwai ka tem ani hakariam nilong perius pa te sisin ba fi display kibri gi lai layam mat ba te nakatadaw ba ong i ba pensekan ni dis council kawan ra ka event ru ba sistem ka di ban display ka jing internet jang ka
kalsial jong kajat Andrew jong ti ha uni usnam ba fikli hentan arajar arajar arpusau yang diga edition pemerintah nyale hi pan fair ti mereka arjar khat Andrew ro kade bangila sai maksimum penonra ya kejing itnat ya kejing ruspa jong nginum la padle palat ya tu arjar khat Andrew tang ba kejing hla gindan ni nomor ba fi idon san pulai lagi san pusau lagi mamo ti hakatu ka arjar khat ring idang la dang kumba khat lai ne khat sau ti ngatrai hakan kasien nagalyang ikong dabi bapet ya kijing syat tunrai ngila ya tai ngila ya keren baban wanra syu sa kiwe ru giba khampat yolat man ya simenta haka di artli arjar khat lai bat khat ring ti da village sari boy la da village sa lingam la da village tinlap ibak desman ngatrai in kubur hai katamu baka kalsir long puspa sisa lani sariwar mo dan la kajong di nakat kadaw ha ni ka edition mamtangin persyang banonra ya kijing syat ki baklem 4 represent ha gitu ki ar edition music lo kaju hi karwai ka put katem ru kidon ki bangin hap rutin nama na kajing tonam joki tambah kidon ru ki bangin wanra masyu ti hal yang kabam ru atrangin ya ngila kam peduna gidukan minta nomor ba space kala he bahan te arjar khat Andrew ngila kam bun gidukan wala kataru biang hi tang balong ngi peduna hai ta irukam baginong ya sementar gini hun sil ti hakali yang kabam ru sadon kecing ruspa ha bagi beri banwan hang tu kini ya mujab ha nang ta ibadesmon ngatrain brief hendiat yang ngiru Hendiat ibadesmon. okey tim ti campaign kalong agil kom paper kalong locally kalong nationally international ru fin kubur bahagan ni kajuk mta it's all about social media and social media mta ka reach song ka kali inde sitak parawangi kalong keleng ti ni put ngila baro hat kijik bersyang jungi gilat kinti ba kibriu satlakin kin benas pangkani festival tambah kebas tenat kalong ba kibriu mta keleng giya keli te lanu kalong tidak langsung lupa ba kibriu gila community ya kaniga ya ketika festival dakan ni kajing community ba dakan ni campaign media campaign begin le ngi kermen baka turn out nanti kan lo kaba he entah usna Kau berarti perlu long bang kiai program si ba kiai program sebut bagi orang ai tu It makes lang. masih sedang kul kiai pil kan haka sini sedang tekan sedang sitik sini di tanggal ni official inauguration kala simpor ha pundo arenta di kan income jai atau kejan mian in tempat day tan keras tamar kindon ni kijing ruai kapam di kijing syat kindon ni try kaban kamlong intense ni kaban kampun kam gede arhajar ar sautrik arulai trik bat ar sautrik kam tam kelas di kajulong he nomor bagade kesin sak janru tigi beri kam buan kelas di warna kataru hendrai fin da ka bentrap yang ya ka ni Profesor Desmond haki ni gisni arpulai gidon ni workshop di kena school tiki ambian sangtai ru tempat ade yang babun brio tiki yo alat ha ban concentrate haki tiki workshop jongki tinga kerpat ya kibre bikin one page ndai ya tang ya kijing syat lani ya kini kijing ruai ndai ban wan ya simenta haki ni ki workshop ru nomor haka jing page jonga haki tiki arsin ndai fitang kena school kihna nasional kihna ne ru kilong interested ban simenta ngada kermau ha ba ukun jongar uwan ni simenta na po sinenments uwan siyang la thiet sundon ka tu la put hayer tika inspire ya kihna school ani kihna samla nang ta kidon gitu games ba ile iba one fine po UNI cafe ya ka bam ta usnem rin sa display hambun kapan kan mau ini kipor ki bedang red bengele gitu ki jingela kai bam khala ti mau point ti hakini ki barok lais ni lada fiwan don bet kanure kanu keban telap mir lakade ki narit lakade di samla bat jai ya ki bahe ru kunju ngapet ngah ki R edition kan ki monolith festival kade family based event keba kiawan lang na wat ki keba itnat ba pen mau fi arjar khat rio kade kiwan ki temen arngot langgut ki ba phung ka jingkup bangin ju isu tinggi community ba mata usnam ru ki knarit ki samla baki treatment kan wani simenta Itu yang ketang kelum ni. ini last
arjar khan lai arjar khan rio but kuat ban ya iban ya kai iong ba kani festival jumi kani rong katao kabal ni ko kasi khara ni observe dan ni celebrate kalong ko compare but i persang rupan wara ya kani regional fair nomor play kumu educationers kumu breu betre kumu professor bo school ba ni hu na kwa ban emphasize la na kwa ban ya iban ya ka educational aspect ya ka pedagogical aspect jong kani ka festival hakan ko ni la ya kani ni organize ni ki micro workshop hakaba ni pichlo ni klok na mungkin participate in simbata ni ki micro level workshops hakaba ni ya ki jingi kai ki bobon ki jingi kai la si ki ba ki khna khamtam le ki ba sa ki ba em hakni ki than joko sor kimtim shu ki laklat la si lane kim po jui hi ni wara i ki jingle kai ki wara i ki skills mo i jing thao ki bu jat ki jat ki ba ponun kam do bertha ba ponun kam di se do ponun kam di deng baru i ora i ki games ki indigenous games ki ban kleng kathan ki boy no ko war na selengam but na ko resign ti ba hata ko dur i persang ban animate yang sesi pa di nei klung na jui bikin chimbata kini kinyo let's say ban experience lene ban yo kata jing so tun rai te kawai ni ki la ki bangi lale how arjar country ko lomba ni lek ban canvas man ki school ha bosor ban hangta shisha ni ka kujik shambata ka ba isongset hodo kota kata lagi kena school ki wan ki school uniform ki lawara alpa ki jan kirsha kintai ki kena kintai ki shambata ki workshop lagi jing shongset ni thmu ba ni khwi lati ba kum kane kan don biang ba lesim hagani sim lele kan kham he